لو اخر مره هتقابل شخص انت بتحبه هتقول له ايه؟ اقول له انت عامل ايه بس. بس بس لاخر مره اخر مره. قبل ما يمشي هتقول له انت عامل ما يمشي لا اقول له مع السلامه مش عايزك. منين هقول له انت عامل ايه وقبل ما يمشي اقول له مع السلامه مش عايز؟ لا انا افتكرت بتاعت انت عامل لما قلت له انت عامل ايه دي أنا بعد ما اشوفه يعني بعد ما اسيبه بكتير بفتره كمان. يعني بعد ما تبعد عنه بفتره لو قابلته تاني هتقول له انت عامل ايه؟ يعني مش تقطع معاه. لا. تتوقع ليه انت ممكن تبعد عن الشخص؟ اتوقع ايه؟ ليه ممكن تبعد عن الشخص؟ اسباب كتير. ايه اول سبب ممكن يخليك تبعد عنه؟ مثلا اهلها واهلي. انت بتتكلم عن بنت؟ اه انا ما وصلتش بنت اصلا. خليها. عادي. طب طب ايه الحاجه اللي انت نفسك تبطل تعملها؟ ابطل اعملها ان انا اشرب سجاير. نفسي ابطلها. دي الحاجه الوحيده